guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tabuan Official Project. Kali ini saya berada di rumah saya, yaitu ada kegiatan di bulan suci Ramadan, itu pengajian Al-Quran beserta dengan pengumpul anak-anak muda yang masih buta huruf Al-Quran untuk diajarkan di dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mari kita lihat guys. Macet. Nah, ini anak-anak muda yang masih belajar untuk mengaji. Ini siapa? Nadia? Bismillahirrahmanirrahim. Kuman kana walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu
mazahina warzuqna tilawatahu ana laili wa ana an-nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum